Watching Biomeda say wo share be dweme Adom TV so braso say yetena se na yedi nkomo na yedi nkomo say dia na mekai wo say Franco Trading Enterprise ekura me mu abrane e Nokia phones, Samsung, iPhones, smart TVs, tabletop fridges, Franco air conditioners, CCTV cameras and kwada tablet mu didi agro nyina Franco Trading Enterprise e benya bia ma wane bo na eda form kra me show download the Franco app no eto phone no so ubie mu a ene mo to nyina egu bia boguase na ne wo mo edi inkita ho obetima frɛ 0246422338 and also say 0555939311 and Franco for any inkita home. Na busia meka wo say matna se de na wo say o ma Dominion 3p garlic mixture. 3p for ho na me kwa ansara ma Dominion for na 3p garlic mixture no we garlic mu nsuo na mpadimfo atwe na so wakenka hunu mfaso a wo garlic so a ka be hunu se ni se o ma ne pa ho da ebia na wo de untumi mfa bulb na nya aduane ne yedunti na garlic mixture no aba ma e boost immune system no na ma pressure no ye kama na afrika no ba eja wo menstrual pain ni nyina na etu ase ma ho ato asthma so ebetu ase ma ho ato me kire ye Piwak health care for na akofa ye 3p garlic mixture no abedwa so be free Piwak natural health for 0248928824 and 0201000021 na Piwak for ebejo so ebusia mpanimfo atena se enti yeni nkomomra ye ba de aka chie ne beto asoda ansa na no menya eye Dr. Alhaji wo ha se na Alhaji Vision Herbal Center clinic ho kamiati post so manager was a clinic Herbal Center spiritual class high cap one and then say Alhaji Vision for atena se de say me mo mache na mo makwa bana yeni nkomom de mo ba omo se yagani omo kire onuro no ma hunu se omo onuro omo de eye adwuma doc ne manager me ma mo ache ina me mo makwa abanso yedase ene yen hwe ye fresh ye free hin minim se nduro de do so nti yen sha se free de hin yo ya na ebinim se mini kan bo me title nansa ya me din na obi abo am jisen traditional Dr. Alhaji Ahama Idris opanyi kwanchefo mi nam da Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center na ye woko komemre Adom TV dan kese na chi ayen haban enubna enusine enuanom biaba na twedi ampo nyakopon da mo odinam nanam so no mo hyira so mame nti nyoma metumi ye wala Vision Herbal Clinic ba manager abobɔ ne nyina so wi a na ya kyekire hu okay dog mdase asue ho no de haban na de adwuma se na papa edi kan no se ye wani uhwe se bia wani na haw ana se glaucoma se 10 aba wani so uhwe ade hu ne yeni sa ade ne nyina no ba ya so ya ma wadura obenum a eno no ebefa veins no mu na ye adwuma ye hu hia surgery ana operation bia se ebe ye utie nso sambre na se bia ye nuanom mam se bia fibroid na hawa eno nso ye ho ye surgery but ye dread be ma na be ma nanane na flu so akobi ho se BP na ye ni haw ekosro na bafem so ye ho ba bibi dread be ma na ejina ba bia se ejina pepepe prostate ye ho adwuma stroke obi nso hwa na se otie nsisi na se bia ne di hye stroke hana na sakana to ho so fa na ba ye hwe na etimi ma na duro na onom na ne ho etimi to no menstrual pain so ye ho adwuma spiritual problem se ne papa edigan kan ye no eno so how be how na se bia ontia se ye wadwuma mu ni sa de ni nyina na warem nyina no oba obehwe na ba bia so de to ye na ode ato ye infertility problem so ba ana se member obema amopa wo a ho eye moden no sa de ni nyina no ba eno so ho emwaye e wo joint pain obo se ne sisi na ya osori a obresa no nyina no ba ya so ya ma odura ho beto papa wa ha meja ma no nkasa akirichiri mu yo doc meda wasi obi obusa se na aduro be na Alhaji Vision didi juma ho ebinie menstrual pain na sama o kan obi ho ade menses na ebeba ayedin eba tum 2-3 days na twa eja o fibroid ma ka che se ema no ehu hia se bosome ne so a o menses ne tumi bakama ema onya ofa hodie na o ya oba na obi ho se frame Alhaji Vision 6 months to 1 year ne menses ne entumi ma na menses na entumi ma no esunsu so aso nie wo ho abo se betima ja severe headache bi ho anom painkillers are entumi nko wo na betima start ya hyehye wan hwe ya baka so obi ato aduro eno achi no wo na afi wo fu start ye kese na wo na se peja Alhaji Vision ka chem se wo ye oba na se wo menstrual problem a na no pai wutemi aka kama fato yem obi so temi na no pai wo se Alhaji Vision your eye problem kania ye peja ni hwe se ontumi nhwe ofa Quran na se Bible ontumi nkan na nisue ni bisisi ene one time wanum ndo di nro agusu sa entumi nko Alhaji Vision aka chem se bibiduro na meye na amamre na amane en haban ye odi otie wo ya eye adwuma ye odi eni ho adwuma ye odi esisi ho adwuma diabetes de wo ho BP de wo ho
yefunu yare de wo ho na beden wo hu Alhaji Vision Herbal Clinic Alhaji busam se fine na kokomlemle Adom TV dankese na chi nti wo haw ne amane bi abeto so ani hu haw obi ehwa na nani no odi kan koye ba operation na aka ba ko Alhaji Vision ka se bra me fa haban emmo ho ban mawo ehwo yemfa duro mu yeni so na yemfa sekan so nka wani no twedi ampo Yakopon haban enubra enu sina me de ye nuru na obenom na yi sa haw de nyina de afi ho empaibon so ye den etachire because yare ne sa wo kona se bibi tachi na se wan hu anyi sa de na mfiri ho a obi se Alhaji Vision manante doctor say kuku dam nimdiefo ahweme yare entimi nko ede enti na entimi nko ebebi am ka say doctor na ohwe won we nimdiefo akọ school ko nanim wonim de enso wonye sunsun adwuma nti ebasa na obey na fam de nyina enye de enye yie ise oba Alhaji Vision Herbal Clinic ho dem spiritual checking nti mehwe sa ne manam hu ba bi a haw ne firi a maka say dua ne ye den itu ase ne etwitwa ne hine se de be ya enye den enfefe biem Alhaji Vision ka say bi a wo ye be ma wo tem na no pa wo mema sem enko yie obi ehwa ne bema na wu aye mremremre sabi sorry no ko ba no na adwudwo Alhaji Vision ka tem se wo ye bema na se wu tie me sabi obi na ato aduro kura ku bema ka wakoma fatu yem na no pa we aye haban ebre bia am ka se mitu emre a na ma kire sia mitu wo so Alhaji Vision se sa aduro ni ne aye haban enubra ensini aye makoma akotere na maka bom ebinim ka tem se Alhaji Vision ye chini acha me ka to se dankasi aye bewuramu ewo wura ene ohwesefo ho wontimi fa wo pe emebonwuram enye de wo pempie nko anopa ye obenya aban amane sa na haban enubra enusini nso ewo wuram no me bowuram no ma se nananom na ohawe ne ha medehye no wako entumi nko adopsi se kukudam ni wiefo ahwe entumi nko ede na maye no ma ye amamre ne amane amede habani nubra na ede abafie ne ehira so ma menti no se diabetes ne hawa ebeko se bpp na abeto so awoko awonko ebeko se prostate ede ebeko asthma ebeko eye problem ede ebeko tiare bi na abeto so woko awontumi woko entumi yeden enko wokasa sebe na enka wonum a Alhaji Vision ka wakoma fato yem obi so tie mi na no pa yefuniare bi da no so yemfa stomach ulcer any typhoid enfanto nchen ade bi da obi yem eno enye fibroid ekobonkum na abanifa ekosoro na abafom aha na che odidi na wede no wo fitam bia na ne bofono no Alhaji Vision ka che mo se sadwe ekutami efa yefunu mu haw ya doctor se kukudam nimdiefo ahwe wa entumi nko no ebebi am se me de mepede aiden ya sei na mepe ka wakoma fato yem ena no pay fa number no screen nanim na frame me wi amesa abo number no dia todwa obi nso ho a owo severe body pains bi wako ache entumi nko doctor se kukudam nim wanom painkillers afi enya dwuma biem na se obo modi me Alhaji Vision Herbal Clinic inshallah sa wo how na down so na eden ebekwa ma wonya mfa hodie obi nso sisi ni kotodwe atwe no wada no obesore na ye die ma no so obesore Alhaji Vision yare ye wo ya na bekumi maka che se kamakoma fato yem we ye haban enubra enusini e makoma ko 9 ena maka bom se sciatica ho problem dia kawakoma efato yem obi so tiem na no pani de ne ye koko ye yare boni eni ho a ye kan fa ye koko ya bema enya dwuma fa ye koko ya wodi anu aye de ne bema hia na insurance samba nti ye wari ye 10 to 20 years na awoni to be ma obi ye hwe se be entimi nwo Alhaji Vision ka tem se koko adro no mi won haban enubra enusini e makoma ko 7 ana maka bom obi tiem na no pa oja na ya moja nko an obi posa na ni saa ni titumi pa na sa wadom nduro sa entumi nko Alhaji Vision se kawa kuma to yem obi nso didi nom ebe na ochiri wontumi nja ne nan ti ama ne honam ye de ehihye no maka che se kokwadro ya bibidro obrodi ni kokwadro na kokwadro ya bibidro na e fine na obenya bibidro papa ebetuma sa okoko de aja eye problem de aja severe body pains de akun bema de asiwa wo ho kwan de aja waist pain bi a okon entumi nko Alhaji Vision Herbal Clinic na Alhaji di ni die mu busa ma me ne papa se fine ne wo kokomemre Adom TV dankese na chi nti na no pa bi a wo tie me firi kaso a utiemi free ashaman tema akoso mo takra de kumasi sunyane bogatanga babia utiemi free bia no fa number ne frame number ne 0242 812 426 0242 812 426 0502 187 ipacho me kanam de kwesi se bia obi ho ade de hye no odom nsawi ni cocaine wako entumi nkofa ne bra Alhaji Vision se maye bebre obejai obi ho how bia to no so efiniti ase kwesi ni nase wako entumi nko okachire se Alhaji Vision yare wo ya na bekumi yetumi de how bi beto so osunsumu wa hwe yi adan kese etim se wo de obeton so nya yare sa edi enti na wo nya yare sa efiri ba bi efiri ebebe am kachire se obi kokuma ase no na mashaman obebra ansa na wako ti Alhaji Vision wa hawe mi de chini ache menya no aduro kan wakoma to yem ena no pa bia na utiemi fi Germany Amsterdam Holland Netherlands anase USA UK France Italy anase Canada Denmark South Africa we are safe for na ba bia wutiem bia na kan wakoma fato yem
number WhatsApp number ebia wutu kwa papers ho ya dia ma wo ne papers wo so nya adwuma nye adwuma so wo koma sisi ne yi wodi efiefo di wachi tambia skato wonsem na ahye wo kwa wo hu abrabo no so obi se Alhaji Vision wo UK ma tena wo 20 years ne mini papers adenti na wo ne papers wa bre obi o Germany wotimi mafi wa bre sa wo wo akwantiom so wo kono a wo ne bucket wa bre sa zia akola na bi university fie ontumi magana adenti na wotumi ma empire bo papa ta wachi obi bia den eyeye Alhaji Vision saka wa koma to yem ebra obi esu se ebiase aye den a manfo su no obesere so wo nyankopon dia we den obesere na wo mpai bo papa ta wachi a Alhaji Vision ka chem se wo haw ne amane bi eda wo so a wako a entumi nko se yare ho hawo a ka wakoma fata yem na me dia hobrase atra me nanom na ase amoma tetemi amamna ne amane kwan so nti se wo ba wo haw ne da wo so no Alhaji Vision me hwe ho kwan na mahwe isi akwa ma yen samna ne oil bi abia wo haw bi eda so eye yare wo haw bi eda so eye adwuma sem bi eda so wo ko entumi nko no se wo bana se mehwe ho kwa ne fata se wo to samna ne bia na se oil ne bia mama wato ni wa de no akoyiso inshallah wo ho ye den ebeto ye da se location de kokomlemle Adom TV dan kese na chi enti emfa ho ne ba bia wo wiase afa na nyina wonya beduko Joy FM Adom TV ha ubusa obia diabetes ne so no obi ho atono so ache wo type 1 type 2 wa ko ache entumi ko nyina etimi to ede mount maka so wa ko ache entumi won haban enubra enisine ne makoma ko 5 na mdia ye obi ho ade na ase hihye no na no pe what air condition mo so ne hu dwa no ka wa koma fata yem say diabetes ho hawo e BP ho hawo menu be ma no BP adroi ajan eye problem ajan severe body pains bi ko entumi nko asama de be ma nya dwuma Alhaji se ka wa koma fata ye wodi an so be fa number no location ni de kokomemre ho yes obedu ho abusam papa no security phone say oba Alhaji Vision Herbal clinic inshallah akwada do ebeko ebusia na se no Dr. Alhaji ene no atwetwe enkomo no oye honamani de ya nuro tertiary no na honhom mu de nso de kura mu no na wotu ase ama wo ho ato